Testing mic 1212. I go by the name Watu Moto the General, aka Social Media President, aka Political General, aka Komasi Mayor. For first time here, subscribe to the YouTube channel, leave your comment and share. Let's channel to say above for so much money you made bro. Kemensa Stabilities, Rogers Beauty Palace, Kusi Casual. First time I want to say Idin American. Kusi casual catch ewo bantima masalachi down na udini dwumade nyina wo fashion se wo material uni bisusu a kona kusi casual bantima masalachi down na on pam African wear on pam kaftan on pam suit na yere so ho pam made kama pa shene so eno kusi casual catch na shene so se wote Kemensa Stabilities udini dwumade nyina wo lotom Luto na ono so luto no ewo afrancho kronom afrancho Bronco Junction obedro na office fire painting white and blue Kemensa Stabi ono ni luto agent waba ma luto aya kono Kumasi kodua ni mo nti hyase 2024 eli hyase twa waba koma Kemensa Stabilities o ye seller na on pen biase on pedjo dia no ne Kemensa Stabilities na sene so se Rogers Beauty Palace so akache ewo from Afrancho na Afrancho opposite Security Bank station wana kona Rogers Beauty Palace so sisi ono bema ko videos upon videos because onim say watomoto de metena say video reactions and your man etwa adencheche wo social media ne so no then we watch and we dive into it yanko first video yanko mra sisi epaja tesa epoasrochen ena mi hunu se bibi ti se cage kese huge apia frame na men konkosha cage num na mi hu osono kese a wo she cage num ena ya to no mu ya lock no na me hunu ni o lock ye ba mi hu akwa bi mienu a wo mu gina cage no gate kese na no ba ku gina nifa so na ba ku gina bonkom so na osoro no kenya ne ho a pese opia na sa two presence no to say angels no matia osoro no na wasan yedin ba osoro ne ho odin or try so be breaki ba oya omutia na no wasan yedin me hwe ni so ade hunu me hwe na to asoche ahona me hu se enframa na te sa asoche no e di cage no ko me do say oje be na ko video no Reverend Owusu Bemper ne kom sha na ocean 31st watch night we kom show was anya church members o musi aso dem o mo bojom so now na me blame sankofo emu me blame church members because church members they are too damp. What is wrong with you girls? What is wrong with you boys? What is wrong with you men? What is wrong with you women? Old women, old men are most as of you. Intimoko asore se mu kotie MPP ni NDC nko na mabafi. You don't go there to better your life. Say them tie na sana mo pese dem sesa mo kono sana mo sesa mo ban sana mo peno. Can't you sit mon kofu way down say masa ntoro na do so se mu na do so. Mo nya na ne kwanso no kwanso. E de no. Ade sa nsore no muni from say asore mpani fo mbetimi no makasa na anam no makasa mo nti mo mu ade ho na say de we osi shem comedy che say o mu ade yentimi kana sem kura yo o shem comedy e mi say yentimi kura kana sem abagina waso o puppet so when fa shem comedy say de o shem com kire o classroom fo nkola somewhere some church members no me classroom fo nkola am mama fam beto social media na so me hwe bi why na de we are too wise and when eyes are too open, we know we na yentro na we. Yakopon bi anytime we be kasa nse munu na o keka na se yakopon na keka sa na mga yakopon e story na o kyerɛ mama. We am format na wo mutiri mama dey bitim church members na so mada ni nwie o musisi wa se aje se mframa na ebo ma na mu hihima mu ntimi nwene hwe. Mu ntimi nwene na musisi o na ase. Mu mpanyimfo, mu maamefo, mu papafo. Adai. Obi hyam. We come no we beat it o manyini chenu so o yo mo sen koda because one say I don't want so papa na o papa na odi nsem we come she we nyame ade ye ko kasisi ana no ye mom ne mu ade ye mom ne ere
the evil ones masa momo ye evil kura chen ade yenten sem ya na mo nkofam no na ma ebe kan leader so de mo ye o ma so fio ade yenti bi momo ya so kwadi de mate na Nyankopon hye mo dem Abraham no ho mo kura na esi tekis to bia bia 100 years na Nyankopon kasa mo de bia Nyankopon kasa mo na de bia nyamese ade mo ga Nyankopon am classmate on ana de bia wose oni dwuma bi di nipa nwino ni 2024 fa so trim say wose nsa ni adwuma ndidi go and work ye wo ye na no unhira ba na o de atrim de bia mekasa se me chire nipa work ye adwuma ma wonsanya adwuma ntana fa conference she with me because minim die watana se wa ye da go there and work momo bia make nobody lie you na okotana so dem o ka se ye obi wa so tana so dem o de bia kwa ba oni hwe wo da so tia so fie o obi tia bontro make say tam mo de ekroma ye mo say obi onye ska bia agiska duru mo de mo ntana ho nyame hire ni papa on tia so dem nyame hire o mana ka just say akotana so dem go nyame hire o de mo bi nada ona tana ho ba boda do ona o tia so fie o no ma sa ba betwa mo so o ye beifo de tana edini watu motor generate social media project ko massimeyo first video ye Reverend Owusu Bemper o shen kom yen ko another video of sofu bi on social kom aso de yen kom 31st watch and de nsem no mudi was of you there yen kom right here saw the running mate no I saw the running mate no the running mate of a winning party say my Kobi already gunim and I was seeing Eastern region and Central region na me won Eastern region Central region. I will not finish that prophecy. Let's pray for the people of New Jabin. The Lord said that the people in New Jabin during the election, I saw casualties. New Jabin. Let's pray for them. Let's pray. The Lord took my spirit to Amasaman constituency. And I saw that the NDC have won. The Lord took my spirit to Medina constituency. If the NDC don't sit up, if the current MP doesn't sit up, he will lose it. I went into a place like Isikado in the realm of the spirit. And I saw a woman win. And I saw grace and she was celebrating. I saw that. The NDC should keep extra eye on Greater Accra. So as it is not sold. I repeat that prophecy. The NDC should keep an extra eye on Greater Accra. So as it is not sold. The Lord but I was say oji bre na ko video ni ba we so nim de wom na da kemes stabilo trees openikese a ama luto aya kono ye kono ma francho ni mpetemu ama luto aya kono we agenta oni size kemes stabilo no na hye ne so kusi casual so ama bantama fo na bobato so emu African way emu kaftan emu suit Rogers Beauty Palace so ama kwa abre side wo man no say hu makeup so hu bia si funu ade don bia nam street ni so Rogers Beauty Palace obe see kama pa eno ye video of Nigel Gaisie ono so Nyankopon so da NDC na onim de ebu asango fu no cha ko de o ti se brofo na wo se na no brofo de o da guy na no brofo de eno wa package no on de o sito on de o si gina wo hye nkom no o hye olo nkom akun wey ene munya me na oni time so munyame no wo NDC nya pipi nkoa na da bia on ba be ka che na munyankopon no mu ni time munyankopon no mu ni serious so because munyankopon de NDC ne ba no Ghana anya nyunu se de air condition wa ha o na ye call for MPP for so nyankopon de MPP ba we are calling for NDC unim se ko for mind games no mu player mama so for esu de mu di agro da bia NDC se ono no Nigel kom she fota we na ogina wo hye no ba ko jija wo mahama ho
nti we waka to tirim say me hu say wa we ne wa ha hu so we ne wa ha nti e da tirim say wo so fo say ni Nyankopon say nti no wa we ne a ye wiam da bia daga na ba ye wiam because of say omo tena se ma omo asofo bi hihye ba bi hihye omo nkom fota na wo ba we ne na mu so wa facility am ka say Nyankopon wo sa time no Nyankopon wo time wo abato ho da mo mutiri ni fie memo bi antwa onturo Nyankopon ni sa time no na Nyankopon hwede we omo si twa omo ye script writers we say this time sinifo no ko omo no twa script mo no betwa because omo ye script writers we don't see twa story no aboa akwan kalokre wait so this is the gospel na mo katre no na mo ka se ke be fi mo munyai eyentoro munyai kura antesa me se wo be wunti na okọ asore se wo be wunti na okọ malamo se wo be wunti na okọ konfo ene ejai me se so obi anku a wa be wu sini amanjai ene enko ba bi atena fie because e dey obewu de ofo ka no kohwe wowu ye de otena fie so a e ka be wura ne dem be kunu sukun e biesi ye titi bida jai mo bi ntwa ntoro se me se wunti na wakɔhye so bibi na ase e twa usika nyina ma no e de usika nyina ma de udwetire nyina ma no a ma me ha wona obi anku wo wiase a wa bewu ano no mo di no no na wo bewu na wo benya ka kwahia na wo be yesi da bia da wo bewu benya ka kwahia adai entu ye ka so bewu na wanko sofo na nas no uye mpanifo ka kire se no obi na kira akoda nyame o ka se yagudie o da sori ya da Onyankopon ase neti fom na ko be wia wokɔ ko ye wadwuma on sabako ano wa nya adwuma de ahondidi bese wa nya adwuma o de ho betoto asofo yesu se on be da mo se mu confirm malams on be da mo sa because se mu ni adwuma mo nya man se mo ye adwuma wa ni so be ye adwuma ka o kwa kodan obi se ade ya nyame na ga nyame no wo sa time no si ai o de fa ne se o papa de wa ba wiase o de wa ko school why bibia mo wi wie school ni wi abetena fi se wo twen so papa ka se kwa abonten ko fa o CV kwa abonten asem na ka nyansa o papa na hwe o school ni nyina wi abosa nka ni nyina wi na wa school wi na abetena fi o expect so papa na ka se krache ko ne fa o CV ko to abonten Nyankopon do ba ha no afena o se kon wo se o mo scan o mo de ba dia na one and nine of them and then some of them ka say it was insane adwuma ndidi no go and work obedidi ma say do idini wa to motor generate social media president ko masime eno ye video of Nigel Gaisie Bedu Kobi mu nyina hye bi fry ye ko Bedu Kobi susun concert no susu di wona sofio the only government that comes to power and then politicians must take men of God to TV and radio and destroy them. This is the only government. Akufo-Addo's government. God will punish them. They are going out of power 2024. I'm speaking. I don't fear them. They thought they would bring me down. I'm still here. They can't do anything to me. They would rather go down one after the other. They are losing 2024 elections. If they've thought of stealing it, their stealing won't work. What nonsense is that? I thought after prophesying for Bemper to now be messed up by police people, I thought they will not continue. Let them continue. We will not talk about them again. We will see what will happen. What is that? Nonsense. You don't respect and you bring your disrespect to men of God who born you by mistake. I prophesied Bemper. I thought he would learn sense from it. I'm saying it on the social media for him to hear me. I prophesied him what the police would do, and they have done it to him. We are quite watching them. And this government is what has brought this nonsense. This government, they are getting out of power. So, Bedu Kobi. Oh, no, stories or the one ask them. People concert song on the as on it. Akufo-Addo was him. She did our Casacho president. Or so far, also you do for original puppet. Beshem come on a night. I ate it first watch night. Mama claim say no di. Video yo. Yes, you crano. And you may be near Casafa no one na Casa. He can't adjune.
or bodam because of say wabo on SS wabo ma akufo do banti ka akufo do man obo ma akufo do baye na akufo do man nya smuggle akufo oye bibia hwe na akufo do anka akufo do hwe no kunkum nipa aya na mabobo adam mona to da bia na ye ne ebo ma MPP ba ba mu oba ye ne fi aya na mabobo adam nti ka oba na otam sika ni nyina fa ma na nko akodi nya sa ha na wo so wo bo na o mentality o de bo ama na ba ba mu na e de ba ya ye nya isa kasa na ye bo mo mba ba mu na ye bo aye na wo bo aye na wo mba ba mu de na wo so wo ye biem o mentality na o de bo no adwene na so tim se me de bo ama ba pa na e de be na unse wo wi a o metam sika bia ma odi ana takum ensa enya adwuma nko na ndi na o se di party ase na mujai endan obi a ye adwuma simple as abc ye adwuma fa bibi ton so wo ye na expect sika sesi gusuye na we de bi su abrabo no so wo petu sei na for so se utu sia se bibi besi nti ada na ba sesi onye sika ade bi ba start bi gradual 1 2 3 4 5 wo pese wo ye ya from 1 now ko 10 now ko ene no Russian sa kokoti bibie penenen na ipe jasu kila jasu nti so no ma ba nyina jasu fast food fast den jack you people dey there it's to na aye se rapture adani yebutu gasi wi asne bes e se de o maka jana wo boko bunzam wo de tena ho nye bibi ma ho ala anu ye video of Bedu Kobi ono so dina so dem wo to twa yampia we mu nyina 31st watch mo ye yampia we long nye prophecy bia mo bi ntwa ntro se prophecy bro ho afasi me ho yakora another video e dey ne wato motor general channel so se kusi casual Rogers Bedu Palace Prestige Court Hotel Alabama ukosa bin santase area mo no de e wona say boys na sikafo no ogorofo no nyina koda Prestige Court unless one ko obehu serene environment na da bia me ma no kan just go there koko hu living room tight one na wo wie na ko room bathhouse check forget it na baby akokoda no bedrooms queen size bed king size bed e dey be esi bow true mu bow baby a dey dem ozigini ozaga eno ye Prestige Court go there Kokobin new site junction Kokobin new site junction and a Prestige Court go ho na ekoda ho kama pa yeah ko another video yen ko is here What you mean? Welcome back, guys. Channel so ye call share video no Prestige Court and a dear call some catch you say Prestige Court Kokobin new site junction Kokoda sa serene environment na America no koda hobi you just go and witness it yourself say what to see serene environment dey ba there just go there no kwesa living room na make say boya na TV by ya aboda ho nya gudi o we are room bathroom so a on ha beda o me say yakọ ho jack yo ho ye ne nam ho a ye hwehwe ndipo ba ko a ye hu no hwehwe na ye hu ye ko bathhouse so jack akotena ho na bod selfie bod o ye life crowd enye Prestige Court aye hene na wo de kokko wo wie eye bathroom so ko he eye bedroom wo de o wi asa fa wo ge na de no ko na ye ne se onuma duane na na wura kitchen correct kitchen mana no bibi mi ndie ekoi enu ye Prestige Court oko he video of eye entokobia ekoso aba ko dafo ma ye twitwa ne sekan. I'm not here to tell a story. I'm here to just say something. Pass a comment. Hwe yan kan kire ho. Obi a ye de na ho beto no. Me ye de me pe. Me ye de me ho beto me. But o hwe se de wo ye na wo se ho beto no ho nto wo ajai. Serious. And abrabona ye bo no yegusu bo no na ma nya wo se wo ye bema to the extent say bibia no o ho.
mema dwane da ene mo bi anda da say so obi twituo na oto ba ko mienu miensa ontimi ntomo mema ne da da sa obi na obetwituo ontimi ntomo wadi waduro na ogidi a ho de me mfa ho but fa so trim say obi na obetwituo obema wo no shata onfa mo abra wo se ukuta sekan tin komo na me no de ni o ukuta sekan ena wo de ba obi so ana obi so kutatu enti hunu se wo kuta sekan se onya wo de betwa enti hunu se ono so kutatu no nya wo de bebo ti de na wo se wo kuta sekan no ye etu onya agudie etu enya agudie mema obi anda ada etu onya agudie enti nkomo we di otwe sekan no obi wo sekan ano ena wo twitu abo wo tu ano agudie na yedi sesi ana no na be kunye nyina medi akronfo agudie medi abaifo agudie bia medi bia na de be yima fi atesfo so me ye masem won ne be kumie tiene bi o ye bia ne be kum ada na wo fili se wo kuta sekan no o de Kobi so no ono no fa ni tuontuo na fa wo sekan ne betwa no aten ko banase ye obenom ebe disturb nkomo na medi na hyase no se obia wona koma so ade ye obia ye de no beton se wo ye na ho nto se de me kan no agyan no big man ebe boa wo because one have betu ani no na wo ai because ade bi wa utimi ye enya ade bi a wa onu so de account system a onye so ade no jai ade bi e ba system mo e ma ye negative things stop na mo bi entwanto tini because at the end of the day so be wu you so be anwu so be pray so be empira the see ye bia no e ho se see that day na see ye omo ye involved that day na ya gudi omunyi no mudi because so undi sa gudi na see na wotu ba bia wudi wo ye obi bi ba fro sep ko ye sei na wadi akire udi bi ikubi se bia akoso ba ko menu miense bia wadon ne da big man serious o nipa ba na da ho na ye de sikan twitwa no nipa ba o adentino de twa no ankenye ni nwia but okoto se assembly sina abusa de si nura what happened the other day se see the engineer so nyi dede what I say because onwia de ye onwia itu de ade kora ebo no you feel it but she say or the anger and a restaurant or de to se kan ko from baso where the way ye twa obi ani on the say YouTube ever block this video they won't allow it because Jack are who name any papa wo me no mama the way be am big man stop me too fool where me too hu for wi but the way be am wo chai ni sa obeto woni ne wo na wu ahwensai what is obi awu wi asa ma wi asa stop say ye ewiase nyina stop e bi si da ebi si da ndi o ye na yenye bi mo ni papa unya atenka bi ma onwe bi nipa nya atenka ma ni nwe bi because bibia to nipa yam bibia to nipa bohu pragiafo no bohu okadafo no big man samu nkofu ni bi na wo mu ni mo no a o me sa na o mani bi ni you people need to talk to them nesa ye dia no betumu ama sa company ni begu go ye hu die mo ye truck drivers ni bi young ones na mo fra no se mo put stop to nyoma bi amoya e be start campaign bi because ye di ma mun kum yadofo bohu ye se prage bia komuna to ha abobo ye bia komuna to ha young ukohu na young guy na etwika no a enye no ma enye ba ifo biem na kunipa nya ba ifo biem na kunipa nyei eno enipa na ye nyoma na nyoma kunipa just get that go here video ni bi how sad say unya tin kama unya biem edini wato boto generate social media preke ko masmeyo I'm out chama yensene